Me de Isaac Odwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Won me nka mo ni ehwe too much G8. Too much G8. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Basonko enkoma obibia sedanida munya ebre eje edwante ensemo ayede basomo otoma GHFD kasie yi eso ekeskapa enemidi munimse meje edwase dana jese samwa ekochi ekobremai enamide basomo Ghana wahala jumedie yi emu na se die abuzafo hefa na Ghana yekoi enya Ghana nko biase afa na nyina he na yekọ na jese ye mabunu yi womo pre womo akobiase be mu krampo na womo huna enu nti womo emma ni penya so womo emma jese efutu ayetu womo abre ne abre bia no jese ewura womo sum enya fa ha na epie eye ahase eye de nko an ye je no wasasi so ede nko an na ye pe eden na yensa ebeka wosoro anase nyame ma ye tosu mienu yentimi enya enu nti wiase anije wiase mu afefede ni wiase mu nyoma akwakoye da to the sense say penny for crampo anaya wofo ekasa che ya yentimi entini ye adin say ye de be ya na ye be ye abusua enenso video bi aba betoma apono so munim say videos de ba dale da me di munchiremu ebremo ansa na wo so akwakohwe wani so aye ade maya mienu nche so timu say wo mu tin mu ha enesa ye beka say bia wo mu wie wasi na say wo mu wie BC mo wo mu ebia enie na abusua fom say wo hwe nkwada nketenkete na ye nuanu mo meye chiri meyi pa say abusua wo mu gina ho no na wo mu to ayampia wo mu ye ya wo mu ankasa eho etwa wo mu ho empoa na ankwa yese ebia ba akwa kodi ba akwa mame atem anase ba akwa kodi ba akwa papa atem enu nti na ama na ni abre anase enu nti na ama ne buafu na emom ekokwa yese bema wo bi ba bema wa wu no enti ena wo mu echa eye wo mu wada pa na jesa kwa ye areho sempa eye se emaya mienu na jesa ena mbem anti ba kutimisi ne bo eye ne yonko ka che ne sen adem o boyfriend amagine ye o ya na se dai abuzefo ensem na jesa wo mu keka no na wo hwe wo mu bo bre ne wo mu sibia wo mu edit wonom ana wo mu digina wonom na wo mu tutu de ma wo mu ewo a wotimi hu se futo we ensakre nipa edisen sohwe na wukutu mirika anasa opepre hutu mirika I just said the ubeshia and a ubeshia. Now according to video na just about and akwa je bako empna ama yana sene kanchima ama nunti confrontation akoso na numu just say akasa aba womo entemu a womo ewu ne say abrantie ne ye bako edia enti bako enje mu emfa emano na bako so nye na adwese wono oje mu ne eje mu china abusuafo eyi se enkrofo na omecho mu ahia ena wankanya sapande wo mo de atwede ena ebehyehyes na abusua mo mayen ko hwe video no ye beto aso katsira me dabi ona boy na mama je mitin kwasi dabi ya boy ya be kron kwasi na on kasa onye no bibia ye o de bossu me na bossu o de am kwala mo wa boy ntidan trustini me ya kwasi me ya kwa tell us na mama say me ni kan sama ba da na wo hey I put all commitment for about ebusia for said ye mu hu ye na wa hwe ma pan wo mu sisi ne wo mu animu ne jese wo mu bobre nka so wo mu hu nyefe ma mo nje ya no ensi bone ba ye describe ye nipa no ne decho se ankwankwa ye se bia wo mu ye mpanifo bi ena nka wo mu eku ewo a responsible man bi hu po ena nka waka se ada bi we do mu ku wo nipa titru bi hu anaze wo mu ku wo bi a wodi mu ehu ne so akwakwa ye relationship keko ye kwanche de yibia just enya de say just ne SS relationship krampo no etimi gogo piem wa aware ma bi 1% pe ena ye etimi go piem wa aware na nso so ma ye ni abre ho no mo fight for wo mo edo na utimi ko say yes say de eno ama no ya sem no ya kwache say de ye nkrofo ni abre because o ma hu say o nyini na womo
kopo mo dia wan hwa na atwede e bekoso no enu nti na wa wo hwe enkwadam totofewa anka by this time e was same anka adesua e de si wo mani so e de na me de ye mabrabo ana se e de na me pese me menye de menye dachi anka by this time no e na was nka wo montena se na wo mo planning say oh e bia 2 years to come enka me ye say 3 years to come enka bia me ye school my ye say na so bema sabi mfa enche me ye say bia me tu obi hu fi ana say bia me ka obi hu he bema wo no krampo no wonya hu ne hyebre wonya hu do obeye say wo betimi afiri mu pefiri mu ya say bia ye wo betimi aba be ye obrempo bi e wo mayi mu so betimi aba ye nipatitiru say wo baba be ye kwahwe akwafo yi bi a wo mo be ne na monte eso wutimi hu na so sa abrante wa say aye tomani die no wo nu emom e na wo mo pre eye ne ho no na che say akwakwa ye asefem ensempa na no na dodo na buza say enti nkwada we omo wa wofo enkwada we wo mo wa enane aja wo mo kasa kire wo mo ana because as young as they are na enye se addition ho competition na wo mo ko enye se eye abrabo se de ebia wo pese ane odu sam pempeso bi na odi eye ni petitu bi esi na ni so na wo ko eye eho na wakase me yonko pese wo no susu ye ti se ni panitimi ne pre challenge na ekokọ ye be ma no amadu na busa se efutu be na ede ma ye gbapunu no enti Ghana ye future leaders ayesi ye beja eye o man dia hye wo mo nsa wo mo ani ana say ena wo mo betimi abu o man yi na say ena o be mo man yi atimi akoso because ye tokoso entertain enkwada yi e wo mo ne ye ni wo mo su a ana ade chiri echi wo mo school ni ye nchire wo mo eya na say entity ye fifie no ena enya entity ye pa ana ena fofo mo do mo bo omo ana social media eso ena ma nkwada yi asay edu sabebe so ebuja focus wo dwen ho a wunu de wo fa so bo no embo na ni nyina mu no say wutu eye aba efo ana wo ma oba enchire pa ye gidi ye pa se enya de se ye behu eye sesu ene eban bi se ewo eye emonte eso abusefo enkwada isu ni wo mo ban ya wo madan ne dey wo ya wo fo wo fie wo monte so wo adwa so wa hwe video yi wa hu de na betimi akade afon afuto be na de be ma emabu na wo mo wa achire de obi hu no so be kwa hwe obeka se na obi jim boy ya me so me kwa afuto be na wo de be ma eye wo manom ene biom so wo na Fabra Tuma GH comment section na ebiom like videos na share follow your IG page and your Twitter page so Atuma GH _ midi ede ekwesi kapa that's ne you go share.